Dobro jutro, već je Sokolova dana, ja sam Dragozet i danas snimamo kako provesti novu godinu u doba globalne pandemije, potresa i svih ostalih pizdarija. Prvo osvrt, niz zajebancija, makar je zajebancija, neću ulaziti u teme, ali istina, ali nije, komu jebe mater. Preživjeli bomo, tako da, niš posebno. Trenutno tu ne bomo slavili, ili fešto pili uglavnom. Ali ljudi tu s menom prvo moramo po pive i onda idemo dalje, pičko materino. Meanwhile, a few moments later. Si kupio robu? Ukro. Gas je! Živjeli. Naravno, ne budete slavili tu. Najbolje bi bilo parking ili neko okretište, autobus ili nešto, gdje se neko ne bi uznemiravao i takve zebancije. Vi se možete razdivljati, malo pojačati, ali jebi ga. Fora je tome, najbolje bi bilo u autu, zato što jebi ga, pogotovo u ovom tu dijelu, kiša pada, evo već 84. dan za redom. Potres je tak da ste sigurni od toga. Korona je tak da vas može najviše 5, tak da ste sigurni. Capovak ne onaj strat. Jebe moja mater. Alkohol ste, niste u Brtiji, alkohol ste sami kupili, boli vas kurac. To bi bilo to. Ja sam Dragozet, hvala kad ste gledali. Živjeli, sretna nova godina, ili ovo je fakat bilo u kurcu. Valjda bilo, ovaj kurac brže prišao nekak je počeo. Živjeli još jednom i doviđenja.